chỉ vậy ule tu na hiền luang mua la cầu mega hay lại có ông đó lại muốn hi ai nôn về ngay trong ai nôn về cổ nó trong cái biển pay các bạn xây thiêm lâu em yêu sẽ thiêm với càng banner tên lâu ta đang poster tên lâu ta đang in một thiêm với càng hay lại muốn hi Federation Enclave muốn anh anh lâu sa múc mum mày hay til anh lại nó sa khu anh rèn khóc mày anh khu đó là gì vậy chứ thì hiện các ông tỷ tour chú hay lại muốn hi FMGENW le Blue Mountain ten Mizoram Sarkar hatoktan building ang samuk muk do na ni chumi omzia chu chumi building flat chu Mizoram Sarkar hatoktan ale thei do na voina hian kan introduce do na ni atharin sia tam tak anom to maro chu khelo tam tak lo om the bangin an ho tu te kan bero na nga Sarkar hathok in nei lo chen na in nei lo tan arem chang don lu tuk in hun zon buai ngai lo helai huna hian a flat khale top thei don ani LSC po an pe chuak mai thei chulai chu kan chian ang an ho tu te kan muang hey building chunga galuta Blue Mountain Federation Enclave ti lo tar kuang mai chon helai hi corporate office ania chunga hian boss ber kan hu don ani pu ber helam te an ti lang la helai lo mi room kha Blue Mountain ho tu pa ber hi pupipi ania pupipia katimaya ke man kanin biak na chula hi arum chunia engineer Pratim Phukan chairman and managing director sargan lo thekta chibai le ani hi atoi zong ka soi me nga aminga sei deu hleka pupipia chairman and managing director Blue Mountain a hian ani chuan voin kan local chana te hi kan soi lok to ang khan ro pui hle ma he hun ma gran ena lo khurum rum to ma ya thangla ma la lo be na sa to ma ya ama hi kom ka du sia ela kom chu arem don si lo wa hela hian kan son mai thengem okay kai set up lokang on chuan kanin kom don uluk te ni lo ngai thadon ni hoina hian hlong na tam tak in mu ngai kan be sei ti hian kan hanin kon mal molanga ama sa kan soi du chu pupipi hi mizo tong hi du to ka soi theilo ma ro chu ni ron biak na po sap tong te atel noya wangin helai hmunah hian khonga in I mizo tong thiam dan ang khamin soi sak la chan chu diwar te hi kan thli tu te hi mizo de ve kan ni ka ringa chuwangin mizo tong min ti sak thei chung kalom khopang thei to pen kan tu mange en poni se ka cameraman hi a ha don lu tu ka kan stand long nge wale introduction a khan kalo soi thu ka kilai khian helai in thil ti hi Mizoram Sarkar na thok ta na buat sai ding ka ria omzia chu building an sa don me ka chumi building tam tak an sa nga flat tam tak an sia manga chu Mizoram Sarkar noya Sarkar na thok ten an du kha an valei thei don tina ani ta ni ro ani chuan e du sei ro le hi Mizoram voi khatna housing complex kan ti khamo phairama omto saprama peto po omto community living kan ti kha khami concept kha kan la ni Mizoram hey project kan tran na chan hi Mizoram Sarkar na thokte in anlua statistics lem te ka pedua Mizoram singa borewell Mizoram Sarkar na thokan oma Mizoram pumpuya khada khan 30% borewell hi chu 60% borewell hi chu aizol khopuya oma khata khan more than 30,000 aizol khopuya oma ma se sing khat borewell chu chuan an mani in an neya in nei lo khata tam tak oma khami te tan chenna a premium timayang community big premium housing complex it's kan sak chu kan tumani ale thei Mizoram avoi khat omla turania tin kalau soi mai chu introduction han tel om tak ania helai mun hi Mizoram Sarkar na pek chau ni ta tiro chu nang mani ku ta hlana
an man in tang kopin tuna hian sarkar na thok in le lo nei lo tan chen na in din sak don tin an maya ta chuan zo du ka nei ta ni flat tam takha in siam dona tuna hen booking om toim ti lai kha February ni som pakwa khan manilo ka khan kan chief minister zom takpu laldu aman a launch ta ni community center building ka kan sazowa kami building khan inaugurate ta ni chuan formal launch pokha kan nei ta ni tuna booking hi chu kan nei charchara zathum somni pani flat kan nei chuan somnga borvel chu kan book to ni tuna hem flat zathum le somni pani flat om dona ani chuan ta chuan flat somnga velan book to somnga chu kan pel to booking engma building sakma hian an book to tina mo ani chuan mundanga ti ang khian real estate ho chumo permissions kan la to ram kan neya ram hi kan develop ta develop nuwa hian hei bante po kan phun tran ta khami huna tang khan an book tran ta ni puin an sethiam trana hei drawing atang khan an sethiam mo drawing a han an du than lai tur kha om veka min en pui thayang en pui thaya sample flats po kan neya enila kan endonia eng poni sila thil pakhat zo du kan neya lau thon thil om thei sarkar na thok khan helai khan flat kharon lei ve ngot thei ta chu ama ta tur aniam kum khwa in ama ta tur aniamo ase chumi ma chuan hey history tlem te ka soidua history chu hey Federation of Mizoram Government Employees and Workers hi umbrella organization ania sarkar na thok zong ken member ania Federation of Mizoram Government Employees and Workers hian man la hetiang housing complex concept kha kan soiduna atira chuan Mizoram government an approach Mizoram government chuan ram min pe ke mani kuta chuan ram min pe chuang lowa housing society and siamani Federation of Mizoram Government Employees government employees te ho hian housing society and siama housing society mingin 99 years lease in heram hi sarkarin an pe chuan keini hi developers kania partners with the federation an mani nan partnership in tuna kan sani chuan izona chu ka zona mol te kan zo tange tam takin kan thria thiam do lo wangin hei hi thren khat tan chun flat valei ve rengo tila ke ma ni chantur tak takal ni longa lakina khuara ya hianin sarkar hian min chu sak le de yanga ti te po om theita ni ta chuan thil pakha chu entinan apartment khanon lei don ta apartment LSC te khain pe chuak donen okay sathiam 2019 hian apartment act kha an adopt toni Mizoram government apartment act ta chuan LSC for apartment asan pa impact thei om toni chuwangin tuna hian kan project kan housing complex kan saka hian flat amo apartment pakhat kha lo leita se khami apartment kha LSC an dongang kumkhwa atan ama ta aniang it is for ownership kamane atha le mai chu thil hlo omani lowa sarkar na thok in mun nei lo tam takan om tuna hian in mun nei sa thei lo pon om ka ria tin in mun nei lo tan te khan arem chang don lutuk helai hmunah hian in anon lei chuan engkim mi lo buat sai sak don ta ni ta chon thil pakhat le chu a zau zong a area tur te pokha hrit ve wa chakum ve eng angin nge category kha in thren than hei sarkar na thokte salary structure kha kan chira mo kan study khata khan group A group A to group D different salaries a viability le affordability kha kan study affordability ang khan kan designer khati ang khan tuna kan offer kan tur chu bedroom pani nei chi bedroom pathum nei chi le bedroom pali nei chi a square feet kan chu thina flat pakhathi square feet bedroom pani nei chi kha chu square feet 1200 vel ania bedroom pathum nei chi kha square feet 1550 vel anita so nearly 2000 square feet hi bedroom pali nei chi khala ate chhelawri chu
ani chuan in pa ngai tak in lian tak kha I a lei thei don ti na ni ta thil pakhat le chu in kha entina nang manin in design top thon nge entina a lei tu in kan lei reng reng chu tu na in ka samek ta ni kan bedroom kha atira da atum kha ka du lo ta ni bedroom chu heta omjok se ka tia ka sik soi ta ni ta chi chuan an ni khan flat khan on lei don ta sarkar hatok te khan an ma ni du nang khan design kha in lo pe chuak theim ti lai tak a project pumpui chu the complete design of the project is by Christopher Benninger ani chu khovela lar luktuk hilai in tar khani architect ania Christopher Benninger design ania khatiang khan area te kan design ta flat te kan design ta ma se flat khai leita ni flat chunga I resizing I du chuan aban te kha resizing I du chuan structural load bearing ani lo chuan I resize thei reng om je chu hei hi kan om na lai hi sitting room ania bedroom aga mang du zok ti pokhan anei tu du than na ni to ani to du era sing soi thei don ani chu in chung chu nang ma I du ang khan I ron resize thei kati sana chu an sak lai me ka khan entinan I architect te nen to po in mu in hetiang hian kan design du zok he ti khan architect kha aril thei tho nang ma ni kal tlangin interior steam kha kan nei ve a kan ban te kha kan phun to nuwa brickwork kan ti lai khan kan bulanun kalanga kan thudu nanga hetiang hian kan resize du kan adjust du ti chuan kan ti sak thei kan sem sak thei chu aman chung chang hi kala soi don lawa kala soi pui don lawa exact man tur nge flat khat kha ti ang chivel kha kala zo don lawa chu mi ma ka mu chak zo ka chu ni chin khan ni soi zawa apartment sample kan nei tia kha ka en chak min en pui theim ron kalila tiro chu en ang lo okay ka en chak lat all right hey office atang kan chuaka anuam khop mai helai vel hi office atana man tur sim sim mi helai hi tuna chuan project kallai me ka hian hi kan office ani dona project kallai ya this is our corporate office as well as our site office tin thilom thei bakhat an mani hun thelo kan om thei chu door du tal du tan khan kan soi fi saklok karon kal dan kan soi lok ai non venga in thleng thla ai non veng kona tak khan klem chole deu khan ngoro bandar lo in tar khian lo turom lo kin phone number ka ron da do na ta chuan in lo contact anga engkim in kheve kam kan chawang hey Blue Mountain in tar kul mai thamon thak do ne helai chu in saman lo tam phe chona thadon lu duga mi khan khu nan nei vek lo mo yes kan chawang helai ta hian tonange better living starts better living starts here ai tin hi hey 4 bedroom premium apartment premium kan ti to chon atha hani top mai ni boss lu tila okay min thoi ro le helai hi ang sampul tur chu ni an in sak dan tur vela chu ni a hi 4 bedroom flat anita hetiang chia hian kan sadona a sizing te po hi a bedroom size le sitting room size toilet size hi hetiang chia hian in huanga so in luta this is the living area hi living area sitting room living area khania helai hi anal don lutuk chuan hei hi kitchen ania chuan this is the dining dining room hei ti hian uluk te in lo thirula helai Hmunah hian in sak buai ngai lo in kan sei tong khan flat kha le thei dona apartment kha chuan a lo thon om lo na chu a soi vek to kha apartment LSC thleng an dong vek don ani kum khua tu le fa te ta na ro chun thei thil ani chu hei chu sampul mai nia duang pon ala ti moi lo mai thei yes sampul chau ani tu ma lu atur ni lem lo chuan tirna bedroom pani heti lama ma bedroom pani le lama oma bedroom pakhata lu tila hei hi master bedroom a kan mang thei balcony om tela balcony hi acting hi tha le lama alien zok oma hai po hi chuan khulai mun khu an sak na tur chu ni
tiếng ở con building ăn sát treo đồ nó nè giao đón đỉnh đỉnh ấy rồi em nít là tour kia đủ tan po rem chang đó nữa từ hey hi master bedroom ang khalo đi ta em tiền an rem chang chọn số làm khắp hele xin đi lo ole hi closet dana closet ko mua chọn attached toilet các sợi tông kham sample này hi helai hi chumo tiếng ai môi hiền ăn sáng cái đi tắc tắc à phải chuan thì hiền second bedroom balcony omtel á thế là mà chuột khéo lâu là view pot thái closet hal với cả cái tiếng khan toilet về phần hi na hiền second toilet hay là gì oh this is the toilet hey chuan small thil te mà se poimo cái chu service area về anh đi kha heta washing machine te kan da sorry kan da thenga ti vel hi washing machine te poleng vek dona tin e thil pakhat chu room atanga wa chuak kher lo khan hela hen tong khar hi kan da du e ti ta se a thei thau tro a thei he tu lai chu hei pona ba chuale kher kha ngai ta chu nia kan saklaya min shil chuan mo kan sak zo ma khan individual preference in kan ti hian kan ti theyang chuan he tilama hian pani om le a master bedroom he lam hen kan lut le lok ang balcony lian deuh le toilet po lian deuh a omani ta hian a fa tha ti amon chung chang ha na kira kan soi rem don em le rem don mo he toilet po tha an ti zau nuam don he sampul ania he tiang deuh hian an sa don ti na ni ta ni chu chuan kan soi le soi nu an room sik soi dana hi a sik soi hi chu anei tu thu khani don chu an phala sak don ani an chuak lenga helai fourth bedroom hey fourth bedroom bedroom pali nei ania helai balcony nei tel hi tim anom na chu balcony siam sak zela hey balcony om hian anom le zula hey closet te po chuan toilet pakhat le toilet om le mo zia chu 4 bedroom flat a hian bedroom tina hian balcony oma chuan toilet po pali om ani le thil pakhat ho mai kan zot lok che building ni sak zo to nu khami an lu ma khan enge mo han da sakin nei donen entina he thu thleng ti te thu thleng ka chun ma ni tum tur ne nga tro civil work ba ka hian civil work ka hian electricals khatel ve concealed wiring kan da anga chuan hetiang light points kan da ang concealed wiring po hei changkang deu havels angte le grant te khatiang switch po kha wiring le switch kan pe don ani premium branded chuan plumbing po kan ti sakang chu free vector khata khan heta tel vek a chunga khana tel vek chuan toilet sa chuan engkim hi kan fit sak vekang bathroom fittings and fixtures kha engkim kan peang chuan tiles hei premium tiles kan peang alian deu hi 2x2 amo 4x2 size himo hei page 4-6 an lo mo van thave tro hei hetiang tiles hi kan dang toilet apo up to 4 feet height tiles kan dang thai chuan kitchen slab le granite slab theng kan peang with the sink with sink le water point kan peang chumi bak chu heta wall a chuan pop le plaster pop le primer thleng kan pe rong noi chu nang mani indu angang khai in choice khania nang mani ti turani chu ba chu nang mani puti ka chu impevek don nang mani kan pe rong chu an mani an noyang an du an mani du rong ete ka ngai tu na lo om chu mo tu na hian sarkar thok ni tai la in nei lo tai la a than om riau a that ka mu chak le pakhat chu drawing nei to tro tu na hian om veke drawing kan ka mu thei ngem
min thil thei ngem min mu thei ngem in chunga kalila experience center ti han chho ngali la ani chuan experience center a hian drawing te kan shilfia don ne karon zu yang che o ti kha okay come so experience center a chuan kalila khata khan kan sales team certain sanoma shilfia hela hi experience center ani kan lu thang so lai son mo drawing chu văn luồng về anh đi hay mi building à hi in sang zo huna eng tur nge helai kan om lai building bi khichu community center aniang community center a hian shopping arcade floor pani om dona restaurant om tel dona chuan chumbera 200 seating capacity community hall om don ni ani tak chu mani ina chiatni thatni man ai chuan community hall kan mang kha helaya helaya leitu te hela in leitu te khan a than pain an rem le don nge in leitu te ta ani to dona tuna flat pakhat lei chuan hemi hi an leitel ve ni chu chuan society in an dinganga an nei tu te ho hian society an siamanga nakina chuan society thu aniang tlema zong rental pon la du mai thei free of cost pon pe mai thei ka chu nangma ni thu ni mai an nei tu te thu ang khan ani tak chu drawing hi en podila khalai thil kha ti ti pui chak che khalai te kha drawing hi min en pui lok hi asena in thai ho hi enge om je number ho hi hi ka sil phatanga mo hi kan site plan ani ta ni hi kan kaldan tu chu heta hian block pakwa omani block pakwa hian tuna hei community hall a hian kan om na lai me khami kha he building hi kan sa zo to a tuna kan om na me khi chuan hemite building a b le c hemite building pathum hi le d a b c le d hi 3 bedroom flat building ani heta hian 3 bedroom vek anom don bedroom pathum nei chi chuan heta building e le kong le lama hian building h kan ti chumo hemite building hi 4 bedroom flats an tuna kan kal zona ang kha 4 bedroom premium a sample kan en kha heta mi hi heta anom don ni chuan hemite building building pani hi 2 bedroom ani don ni khatiang khan building blocks pakwa om don ani ani chuanin 2 bedroom te 4 bedroom ti ang si kha chu a price po kha em thau don tin ani mo a size awangin a size awang kha ma se per square feet chu ainang ani chu ani le ka khia chak ta ber chu a soi chuare mem ka khelawa engzat man tur nge la ya kha kan sai them soi the public document ani ta cheng sangli in kan chut topamo per square feet chu soi top tur chuan 2 bedroom flat hi 55 lakhs vel aniang om sia chu 2 bedroom kha khum pani om na kha noi som nga le panga vel noi som nga panga vel in a lei thei don a lei theiang kum khwa in chuan 3 bedroom hi 67 lakhs vel hin noi som ru pasari vel chuan 84.8 emo 85 ti mai ang pangai 85 lakhs vel anianga 4 bedroom nei ho 4 bedroom chi ma se ka soitel du chu kha flat man ringot ani lo heta facilities zong helai kan om na thleng khan kan community hall mang le lifestyle features kan pe zong hian lifestyle ka in free don ka the thiam chu omzia chu flat ringot le ani lowin lifestyle hi ani tel ani that's a fan tha tu na hianin hei youtube kan ti chuak dona ron ngai venan tam ngotin garing a chang chu ni chi lai soi to ang khan sarkar na thok in le lo nei lo an tam lu tu tin pension nuwa chunin then khat an lo zal to an kumalo upa to in sak le don in an buai thak ti te po kha om theya mi ina kual kha om ve the ni khang ho tan khan a thadon lu tu en wangai tu buai ngai lovin du le loan an langa du le pension loan an langa nakina khan chu ti anga tan chunin anon invest thei don tin ani chu in le lo khamo a fa tha em helai hi ka zot le du lok che
hi number in pe hi a flat number chu mi hi numbering system ania kan project pum pui hi block pakwa kan nei hi heta numbering system in kan zia ka chuan flat kha an lo book ta ni an lo thlanga hetiang drawings kan ko hmuwa sectional drawings le elevation drawings ko hmuin flat kha lo thlang thei ta ni aron book zong hi red ink mangin kan block ta ni heng ho in book to tin ani chu hei khai sak tan ma ti bayang sak atir te apo hei mi exam nei ti khani sin khan somnga kan pel to somnga chung in an lo book to ni chu ti chuan exam ne la ol le somnga chung ani chuan zathum somni pani a total ani ta somnga kan pel to chuan zani le somsari ti vel zani somsari vel kha flat all ala omani chu apartment lei tur ala omani chu a fa thave hei chi kanon chian theya thale mai khi somnga kan book po hi 19 February a launch che khalonia thakhat po ala kinglo ani tak chu helai chin hi kan du to nga thil dang ka zot le lok do aruma kan chuk thale chia pupi ruma atlang pui kan thetoin ka ria tikhan zo bel entinan zo na mani point comment section a lo zo tula an mani naw te panan lo chang thei tur anga ila comment hi dule in lo vil deuh hlek don nia in lo en deuh hlek don nia ti kha kan sei du a kan huwa tikhan drawing te tin apartment a sample te kha kan han thira tikhan ka han lut vela a thakop moya karil rulo om chu khilaya man tlom ber khen zan man tur nge kha noi somnga panga vel noi somnga panga in a lei thei don ti na nia ngai tu chiang ni la in hun leinan in hun lei don la tu na hian aizol mun thalaya chuan noi som thum som li noi lam om mang to lo ti chuan akal ral der noi som ni a chuang noi som ni khan ina sami alawang khatinga tha kha ta chuan hemi Hmunah chuan in na nei thei don tin ani chu noi som nga panga vel khan tin noi som sari te pon yanga aya chung te po omanga ka khelawa sarkar na thok tu la hian buai thlap om vele chu poisa nei lok lo sarkar na thok khan khatiang za poisa kha lo nei lo thei ta ni home loan te kha in pe thei vekem ti lai han sei lo nationalized banks nen hian SBI te ang mo nationalized banks nen hian home loan tie up kan nei ta ni so 10% cho down payment pekin ba abak 90% hi home loan khan bank chuan an pe thei che chu e eligibility azirin kumsom mo kumsom panga mo kumsom ni chung i rulanga ma se flat hi arem vel le in ei hal thei katiang khan poisa nei tamlo mala through home loans you are supported and you can buy a house ka thim avat em chu home loan mang point home loan mang point helai Hmunah hian in lei thei vek don tin ani an ma ni inwa bel chiang anga inwa ron anga anin an lo tan pui don chawani chu chuan thil pakhat karil rula om le chu sarkar na thok in nei to thau khan om thei in nei to ho khan mi lua tan khan anon le dei thei om thei tro chu a thei em om thei sarkar na thok ke ini chuan i le thei ani mai ka du le ka luanga ka du le ka da olanga mi lua tan po thei a thei ta ni ta chuan ani le khami a le tu ve ka khan apartment patni pathuma le thei tho don tin ani mo adum phot chuan adu chuan a le thei ani chuan a fair lo chuang mi lo ni an lei miu kha chuan an ta tur kha ni ma ya enge kan in zo leng karil ru lo lang hi tam khop ma ya in zo tur hi ni china khana soya hei kan omna Hmunah hi community center turang khani ta ni ta hian in fiam na te po omanga tin chian ni that ni ate po ai man trom thei vek don ti na ni chu tu ta ma bi khani lawa helai flat lei tu te apartment lei tu te nei tur khani mai chulai chu kan sei kan thual le lo ka nge tin foreign ate han kal fe tu na ya mo khat tiang khan an lo ti de vek to a Mizoram chung kan la thiam lo mai the he thi la hi foreign kan han kal ma ni te po Malaysia kan kal khan kan thian pa ten flat a khan an om ta ni so ya min so ma kan bakala ti khan du to kan an eng lo ta abula tennis court a oma anin trom vek
tu ta big ma khani lo kha tiang kha thariau ka tia chu tiang ta hemi Hmunah hian om ve do na ni soibel tu nei oh khatiang khan lifestyle features som thum ai tam kan nei more than 30 lifestyle features so ke mani customer telephone hian lo phone chuan appointment lo book thei chuan hetaron kal theya sample flat te pon en theya kan sales kan consultant hian thadewin an silfia theya khatiang kha lifestyle phairama ikala khatiang flat a iron om khamo heta hian khatiang che khan lo ma don ani zo na hote Mizoram hian i voi khati na ni ta hun dang ai lo ti toem keni chu Guwahati project tam tak kan khoi to a chuan as a consortium Jaipura project lian deu mai 4,000 klinglo deu 3,800 flats township kan siam to a Federation of Mizoram Government Employees and Workers chuan khatiang kan project ti ta khan ento an enlock to a steady tour khan ne a an enlock a chuan min ringa chuwangin ke mani hi heta kai involve ta ni ani tak chu khai experience nei helai Hmunah oma arin tlak don ti kha hal bokila I voila hian thil tak kan sei ni voin chu ve tlat ngoya thil tak ani voin hi Mizoram mason na tur thil le mimal enge chung ko mason na tur thil kan soi ani ti kha kan soi hong le lok kan soi le lok ani chu thil pakhat karil ru lo om chu helai center a hian kan om mek tu na hian a chak lama khian inin sa dona heta om dona heta mi som ngai nan book to ni tu na hian an lei to a an book to ti mela prepaid tang deuh khan ni chu sei thim lo helai chang du kha helai chang du chu rei ek view re ek view tha te chang du tan kha chorin kal wat ngai non tin ani mo first come first serve basis ni ma van nei ani chu ni chu chuan karil ru lo om atom ber nan thil ka zot le lokang sarkar na thok lo bok khan an du ve thei tak mai ni nang mani enge in pol hian ti moyang in pol amizo tong de min soila nang mani pol hian in Mizoram sarkar na thok chau ni lo entinan private na thoka po private a po entinan sum le pai nei tak tak an lo om ve ta kha in le lo nei lo te pon om ta ni khang ho tan khan kong in la hon sakhi ringem ti lai kha ka zo mai du che Federation of Mizoram Government Workers and Employees ten agreement kan nei chu kumkhat launch atanga kumkhat chung period hian Mizoram sarkar na thok te tan chau kha first preference pek tur khalo ni ta ni application form hi kan siama application form hian uluk dewin an fill up ta ni an department te an fill up ta khas federation akan thona federation chuan an approve photnoa chau kan booking kha kan regularize thei ni chu tu na mi hi booking hi engchen mo in hondon tu na in sakhi tu na hi kum ti hian kan hongta a first come first serve basis in an book char ta ni kum khat chung hun an nei ni chu Mizoram government employees chuan kum khat apel to no chuan olala om chuan booking hei ruakala om chuan midang hei pon lama businessman te po ti hian kan offer thei ni chu ani chu ka khe thiam tu na hianin kum khat chung he hun hi Mizo sarkar na thok ta ran hong ta ni te chuan sarkar na thok khan an lua lum zo man lo chuan enge an book zo man lo chuan a bak zo nga chu a all ho kha private in pe ve don private tan po chan som don chu cha a thalu tu krengot chulai chu bosian soibel tur nei chon soibel sela dule tlang karon ko manga soibel tur chu kan nei vaklowa ma se hi Mizoram a voi khatna nia he opportunity hi lose lo la don't lose this opportunity take it because it is something that you're creating your legacy you're creating your legacy if you can explain it to in Mizo properly you're gifting this to your family and you're gifting this to your next generation it's a landmark okay so eng po hi
ala om don lo hela hian chu kan tu le fa te se ta na introduce ani chu a ol sam zong in soila ni china kan soi tong khan apartment LSC an chang vek do na hi ka ta ni hi ti thei tur kha so tur om don ani chu affidavit te poni ngatro sale deed manga registered sale deed in the sub registrar's office katyang khan then sale deed register anga chumi nuwa LSC apartment 1 pel kum khwa tan ita ni don ani kum khwa tan tu le fa te kum zachin ti khani lawa kum khwa tan an ta to tur ani a thale mai voina hei pu pp ne an income da hun thata kan nei theya tun ma ya mi ron phone a hei an ma ni thil vel hi kan soi du na maro chu hun ka nei theilawa ke hi thla ka la ve reng bok sia kan hun da ka chuak ve reng sia in nei thalak te kan lo nei ve reng sia vo in hun ol rem chang taka ka zut lo a Mizoram pum pui ta na thil tha kan soi ani kalom khop mai ke pon in lo man tang kai ve nge kan dua enge in lo bo zui nge po kan be se ani kan lo me ke ni po kan kan lo me thank you